شرو پفچون دنابرا گروپن خواجهی ین اپوزیسیون و چکدارن رژیم لباکور پارێزگا حمس بەردەوامن و گورتر بوونە. هەفدەمی وێ یەکێژی دۆرپێشکردن بەردەوامە و وڵاتی دکریزنە زەحمەت رە دەرباز دەبن. لە گۆری ژێدەرن خواجهی ji devera rıstin ya Bakurê Hemsê ku grûpên xwecihî yên opozîsyonê hilmetek li jêr navê Heleb îro roja te ye ragihandine û ji bo yekê şer û pevçûnên giran derketine û ziyanên madî û canî gihiştine rejimê li wê deverê. Hevdemî wan şer û pevçûnan dorpêçkirin ji aliyê rejimê ve berdewam e. Nexasim di maddeya şîrê zarokan ku jiyana zarokan kiriye di metirsiyê de li gorî ku rêvebira ofîsa xwedîkirina zarokan li Ristinê dibêje. فتح المعبر ما بين الرستن المحاصرة وما بين مدينة حمص هذا أيضا دویدما داویده درگاه نامور رستن و حمسه دبابو به یکی کمبونو تنبونا شیر زاروکان لباکور حمسه بهتر کر او یک نبو آلی کار جبو گهشتنا شیر جبو زاروکن ما جبرکو هر ماده جبلی شیر دوی درگاه را تدر باز کرن لجمع 1833 زاروک دور پیچ کرینه برژه بهتر بونا 123 زاروکن به شیر ماهانه او چند مهن به شیر هذا كلهم حاليا صار لهم اشهر بدون حليب. جبلي كريزا شير زاروكان كريزا نانجي دركتيه هروها بنرخكي جرانجي تفروتن انجمنا خوجهي يا رستنيجي دبيجا او نكارا و كريزه چاره سربك. واكد ان مدينه الرستن تفتقد لماده الخبز منذ اكثر من شهرين. افدو مهن دورپیچ هاتیه پیک آنین بو اسدما بلندبونا نرخ ماده این دستپیکی جبو چکرنا نان هر وها بو اسدما کیمبونا وان ماده یان در دورا 3000 نان روزانه تی چکرن افریجه در دورا 9 میلیون لیرین سوریه انجمن خواجهیجی نکاروی ماده پیشکش بکه هروها آوا و خوارنجی کم بویا تاوی کو جدارا برهم اینا ناوی آوی لناوا باجار رسنیه لجبر تکچون و کفن بون و دور پیش کرنه او آف برژه که کم تی برهم اینان حاليا مدينة رستن تعيش أزمة نها باجار رستن دی کریزه که کمبون آوا و خارنه ده دجی صدمن وی کریزه و دیاره تکچون موتورن برهم اینانه بهتری دو ماهان اف کریز هیا در دوره 8 تا 9000 مالباتی لرستن دمینن اف ناوند تنه بشک باجر آفده لگوری راپورتن خوجهی و نافدولتی کو گلک نافچه لسوریه دورپیش کرینه جالیه گروپن جرب جربه و جبرویه که جیانه به هزاران جوالاتین سیویل لسوریه دمترسیه ده و پیوستی آلیکاریین بلزن